Sumbayak Foundation untuk melakukan kajian keberadaan dan sejarah Sumbayak. Aseholi melalui kajian on boy mendapat kita tokoh-tokoh ni Sumbayak, bahkan kunjado asal muasal ni Sumbayak. On mana tugas kon melalui musda hubani Yayasan Sumbayak Hulubenon. Dopai piga-piga kegiatan sa nadop isap kon hanamin okan secara langsung piga-piga pengurusnya Yayasan Sumbayak melakukan hiring atau membantu Hasomanta Nalapemar Horja untuk bekerja di beberapa perusahaan, dan ini kita lakukan secara terus-menerus. Ibagas nasadado hita ganup ibagas holong bani panorangon ma hanami mangindo tonggo pakon gogo nahlo mandalan kon horja kegiatan-kegiatan ni Yayasan Sumbayak. Ay mungkin naboy padas kanami panorangon jana sihol itutup kanami bani upasa tene. Jadi bani panorangon homa dup ko siya salo sihol itutup kanami adong dosada acara khusus Yayasan Sumbayak ay memberikan penghargaan hubani Sumbayak boru pinupusni na berprestasi secara khusus bani sadarion ay mahubani Saninata JK Saragi Sumbayak. Ase boy mahadir hujon i ulubion JK Saragi ase padas Yayasan Sumbayak penghargaan mewakili daripada seluruh Sumbayak. Ya, sonari doai. Ipadas kami ma hata panutup dari Cikini ke Gondang Dia adalah judul lagu yang lagi mendunia. Saling mengasihi dan mendukung saudara, damai terasa merasuk jiwa. On sekretaris Dombenon. Boras ni Purbatua Ibuan Hutiga Balata. Horas mahita ganupan bani parguluhanta itupak-tupaki nai batata. Horas babata ganupan na terakhir ipangdungan nami hujon asoman nami situa JK Sumbayak ijado ya. Lape hadir. Ya, jadi tunda melobi pasalain nuhur. Ya, naima sahab kumen nami, terima kasih. Orang sempat ganupan. Baiklah, saatnya kita tampilkan Trio Darapati. Mari beri tepuk tangan buat Trio Darapati. Horas Hanami daripada Darapati Trio cek ucapan selamat bani Dagenupan bani Marsomusiol Sumbayak si Jabodetabek. Sebelum penampilan nami petinggi kedua kami personel nami na itonga-tongaon on nagurani rasian girsang jadi nai pinggiran Daniel Siboro
Jadi perkibot nami pardo si tobu. Jadi asli si malum dona ganupan. Iya, jadi baik dikenami lagu yang sudah lama dari Opung Taralamsa, Dedeng Abui.
Terima kasih kepada Siam nadop menghibur Darapati. Buat Taganupan, memang panorang ni jam 11:20. Sapli makan ayo dong. Tapi halani doma dohor panorang makan siang kan ayo dong. Jana Hasomanta songon disebutkan namin nokan JK Saragi Lapedas. Jadi terus kita macarata aima padaskon surduk-surduk. Paima riap hita mangan siang. Jadi na parlobe na padaskon surduk-surduk aima pengurus lama hubane pengurus na baru. Ase hulobe ma nasiami pasirsir ma panitia ma nadop i siapo kita. Ipangindo hanami Happy John ma pengurus na baru, Happy John ma nasiam pengurus na lama padaskon surduk-surduk. Hulobe na siyang pengurus lama disurduk oleh pengurus baru. Jadi di Luhanami ma pengurus periode 2010 sia 2020 tolu. Bapak Papanggi, Bapak Situa Pritson Sumbayak pakon genup odoranne kan ayo. Bani sekretaris Bapak Situa Dasdo ketua satu. Salinari di Luhanami pengurus Sumbayak periode 2010 sia 2020 tolu Ijon Manasiam Asei Padas pengurus na baru Dayok Binatur sebagai tanda penghormatan hubani nasiam orang tua nami. Bani bendahara lama pakon sekretaris lama peboido bergabung lobe hujai. Ipangindo nami panitia, hubani seksi kesehatan, ase segera mengurupi dong ibu lakang dong Hasomanta na butuh pertolongan segera. Salinari bani nasiam panitia seksi kesehatan, ase segera merapat ku ruangan ibu lakang halani dong na perlu iurupi segera. So naima. Doma. Salinari bani ketua sada. Periode 2010 sia 2020 tolu Bapak Dasdo Sumbayak. Anggulang das kami John langboy pukahon. Lang nasiami surduk pengurus na baru. Ay do. Ay terbalik do. Ay do. On marmik menamit na. Hubani pengurus lama periode 2019-2023. Langadong kanami ang gulanganong nasiam. Ay Martini. Marbona do sakalan marunudo ba? Halani ay ipanas kanami man nasiam panguruban nasiam laumangan asesada tong hita ibagas ahap bayak tong hita ibagas holong ase pada nasiam ma dayok na binaturon ase laga senior ton mangan. Halani on mando alo Berita plus halani on ma terima kasih ta hubani. Terima kasih ma hubani nasiam pengurus na lama. Halani boy ke pengurusan Sumbayak berlangsung selama 4 tahun 2019-2023. Ase adik-adik na siamon, boy meneruskan na iharuskan na siamay, pangan na siyam mahunjon, ase podah na siyam mahuben nami. Terima kasih ma.
Ya, terus kita nasiam pengurus na baru tetap maizin. Ya, pengurus baru harap tetap di tempat. Kami undang penasehat untuk maju ke depan. Selanjutnya pengurus baru akan disebut oleh penasehat. Ya, ini untuk penyemangat baru untuk pengurus baru ya, untuk menjalani kepengurusan ke depannya. Ya, mic-nya satu. Ya, jadi kumbani siam pengurus baru, ijon hanami kumbani penasehat, mangondoskon dayok nabinatur kumbani siam dengan kata mari mulai bekerja, mandalaku korja selaku pengurus baru, bani tupuan ni sumbayak boru pako pinupusi Jabodetabek Jon. Jadi otos kita mah kubani pengurus. Ya, selamat ma kubani siam. Tuhanlah bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab nih untuk kubata. Terpujilah Tuhan. Horas ma. Second. Iya. Untuk penasehat kami mohon tetap di tempat. Dan untuk ketua panitia berserta Nyonya harap maju ke depan. Saat ini untuk penasehat kita akan disurduk oleh ketua panitia beserta Nyonya. Panitia. Kubani nasiam panitia ase padas nasiama dayok binatur surduk-surduk kubani panasehat ni tupuan. Jadi pangindo nami ubani ketua panitia situa apan ijon maham. Beserta Nyonya ya. Ya, jadi hubani penasihat nami, ya, malas tumang uhur nami, rona siam lengkap ijon. Doma jurei mardalan haganupan acara ta ay mahalani tonggo pakon dukungan nasiam huban nami haganupan. Jadi jalo nasiam ma ibagas na malas uhur tene. Jadi sehat-sehat homa hita ganupan. Horas. Adung cedakaan adung. Terima kasih ubani penasehat. Sonari panitia tetap di tempat. Panginduhan nami ma pengurus baru laho menurduk kubani panitia. Wilayah Jalan Raya Bogor sekitar nih, wilayah Bogor, wilayah Klender sekitar nih, wilayah Cikarang, wilayah Cililitan, wilayah Kebun Jeruk, wilayah Bekasi, wilayah Cengkareng, wilayah Tangerang Kabupaten, wilayah Karawang. Doma sesir ganupan ase boy padas penasehat pakon ni pengurus na baru. Saplopat wilayah halanok kan hadir do ganupan. Anggolang pedong hadir pengurus boy diwakili. Dua nari, Salinari
Idilo hanami Karawang lah pero. Karawang. Daw kan hadir. Daw ma. Agak mewakili lang masalah itu na yan. Penting hadir 14. Masih Untuk Tupuan Sumbayak Karawang beserta Nyonya, perwakilannya boleh, silahkan. Bani Situa Metra Urupiham Manurduk, Ketua Yayasan Sumbayak. 14 wilayah soal nih jadi Urupiham Hujon. Ketua wilayah Pakon Nyonya. Alani surdu ase boyge aladang belangi dan pingi inang hita. Apalagi sono sangka menjalo surduk-surduk karena itu. Ase dan pingi nasiam inang Nyonya ketua wilayah atau pengurus wilayah. Karawang domba dong, Karawang dokan. Perwakilan dari Karawang. Oke, ang alani hadir dokan gandupan sanggah isa pahita ilo betenen. Doma 14 asa dokumentasi ni jenges. By the way, absen Salinari lebih absen. Absen Hita Salinari. Jakarta Timur hadir. Wilayah Kota Tangerang hadir. Wilayah Ciledug hadir. Wilayah Depok hadir. Wilayah Jalan Raya Bogor sekitar nih hadir. Wilayah Bogor hadir. Wilayah Kalender hadir, wilayah Cikarang hadir, wilayah Cililitan hadir, wilayah Kebonjeruk Hadir ya. hadir, Oke. wilayah Bekasi Kasih. hadir, wilayah Cengkareng hadir, wilayah Tangerang Kabupaten hadir, wilayah Karawang hadir juga nupan Iya, HP sudah domat. semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih mau bata ganuban. Ijon hanami humbani pengurus na baru Tupuan Tasumbayak seja Bodetabek. Pakon inggotan ni padaskon dayok na binatur hubani wilayah-wilayah na i Jabodetabek pakon ni inggotan ni. Anggulang adong nasyam langboy marhorja hita. Halanyay maritekon ni nai padaskanami dayok na binaturon taratur manasyam i wilayah nasyam. Taratur huma nasyam hubani hanami pakon ni hubani panasehata. Ase sokon hata diupasama hata onon nami surdung bulung sihala surdung lamar buah. Say martuah manebata ase haganupan hita dapotan tua. Ay matongon. Ya, paras kita ma. Sahor dari haganupan teman sejawat. Kembangkan Sumbayak ke saentero dunia. Go internasional. JK sudah go internasional. Daskwani Las Vegas. Dimulai dari terima Jakarta kasih. Timur, Las Vegas. Nyombah na sedang menonggor orang tua nih. Abima Boru. Ase sirsirma kita menjumpai nyombah ta. Sebelum ilanjut kita, hubani pemilik mobil Mazda hitam B2543 TYG mohon digeser halani dong nalaho keluar. Terima kasih. Iya. Idilo hanami mas hubani undangan
tupuan marga-marga nadop iundang kanami ase had hulobe manasiam ase ipadas pengurus Aima Dayok Nabinatur. Idilo hanami tupuan Garingging mewakili, tupuan Sinaga mewakili, tupuan Purbapapak mewakili, tupuan Purbatambak atap mewakili, tupuan Damanik, tupuan PMS, tupuan Sipayung, tupuan Girsang, tupuan Purbadasuha, pakon tupuan Purba Sidadolok, pakon Sidagambir, hulobe manasiam, ase ipadas pengurus pakon ni panitia idampingi panitia tene laho padaskon Dayok Binatur. Ketua panitia ase dampingi ham. Banasiam na mewakili tupuan marga na disebutkan kami. Terima kasih kepada kehadiran nasiam ijon ase ipadas pengurus pakon ni panitia. Jadi huban nasiam otangan nami. Yotakan nami dodong 10 marga. Hita nadong itano sumalungun. Nasongon perwakilan nasiam Mahadir Purbadasuha, Sinaga, Sipayung, Purbatambak. Bani perhatian nasam huban nami sumbayak sa Jabodetabek. Rohdo nasam bani otangan nami. Marhitohan malas nuhut sa darion. Suhal mangan hita. Ipadas tupuan sumbayak atap melalui pengurus. Mengelalui panitia huban nasiam ay maambangan daw na binatur. On penaboy paras ka nami huban nasiam. Banyo tangan nami malas maur nasiam mencalo. Jalo nasiam may wagas malas niur. Terima kasih. Terima kasih ma benasiam undangan nami anjana bani agesona bani pengurus pakon panitia nado padaskon ase mulak manasiam hu tempat. Jadi dong sanari tapi tetap kubani JK Saragi halani lape das itunda hita holi bani panorang doposi das asomanta saninata JK Saragi. Iya. Setelah kita menyantap makanan rohani tadi di dalam ibadah kita, saatnya kita akan menyantap makan siang kita. Mohon untuk semua seksi konsumsi siap? Oke, tinggal dibagi ya. Ya, oke. Makan siang kita akan dipimpin oleh PW Erlina Sumbaya. Satu lagi, pengumuman bagi orang tua yang merasa kehilangan anaknya bernama Epima, mohon maju ke depan. Maaf. Nama anaknya, nama borunya Nia. Bagi orang tua yang merasa kehilangan borunya, harap maju ke depan. Sudah ketemu ya? Baiklah. Jadi setabi hubata adong hatadingan. Halane yotang hidato pertuha maujana sumalungun. Roh dosonari itong atong ata. Na iwakilhon ni abang nami Namancalo halani ondi utang hanami pertuha maujana DKI Jakarta. Aseroh mahujon sihal pipadas ambangan na binatur huban nasiam. Partai Jakarta ase hujon manasiam. Ya hubata buat nasiam na binatur hujon. Jadi hubani nasiam Bapak Oman na mewakili pertuha maujana sumalungun DKI Jakarta halani ay langsung ketua padaskon marsahab marhidayotona hubani setu keluarga perun sumbayak. Jadi ijon panitia padaskon malas nuhur ambang dan dominator hubani pertuha maujana sumalungun DKI Jakarta malas sur nasiam macalo tane jalo nasiam may bagas malas nuhur. Iya.
Kita akan menyantap makan siang kita, tapi jangan lupa dulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa makan dipimpin oleh PW Erlina Sumbaya. Hubani inang bipo Erlina Sumbayak, idilohanami hulobe laho mambuan tonggo laho mangan. Atap sekolah minggu ope, selain sekolah minggu ope, idilohanami ma Bapak Pendeta BD Sumbayak laho mambuan hitai bagas tonggo laho mangan. Sanggah martonggoy panginduhan nami seksi konsumsi ase istirahat lebih sebentar tene sanggah membagi lunchbox. Ya, jadi halani laho mangan hita martonggo malubi. Martonggo hita. Terima kasih ma bamutuhan na ibata bapa nami. Doma mardalan sa bagian acara nami untuk sadarion. Janasio lanjut kron nami tokin nari. Sonarihan nami Tuhan, silo manjalo silayak-layakmu, marhite si panganon pakon sinumon, marpasu-pasu maham, makorgogo maon, rosi hazorgiton huban nami, pasu sam haganupan na pasirsirhon si panganon okoma, aseriap kanami ibagas malas niur na humbamu, marhite Yesus Kristus, roh kanay martonggo. Amin. Ya, selamat menikmati makan siang kita. Joring na birong, Ya, aput ni bagot puli. Sonin penadong ipasirsir ni panitia, haganupan mahita ipauli, ipasu-pasu Tuhan anjana malas mahurta. ay matongon. Ay matongon. Ay matongon. Selamat menikmati makan. Selamat menikmati makan siang kita. Ya, sambil menikmati makan siang, kita undang artis Simalungun yang lagunya viral saat ini ya, Si Hol Sukses. Kita undang Intan Saragi dengan lagu Si Hol Sukses. Sebelum diteruskan ihibur kita, mahite doding. Jadi dong naha ubat mangindo maaf kita tenebani na siyam Bapak Pandita pakoy ng Pandita. Jadi bani Bapak Pendeta jadi Sumbaya kulobe maham, Inang Pendeta Mersiana Saragi kulobe na siyam, Inang Pendeta Erlina Sumbaya kulobe na siyam, Bapak Pendeta Rolandi Situmorang pakon Inang Bipo kulobe na siyam, ipadas panitia ambangan hubani na siyam. Jadi mangindo maafkan kami nokan haliwan sanggah membasa urutan ni surduk-surduk. Jadi asa dampingi asa ganu panitia padas kontene Bapak Pendeta BD Sumbayak Loma. Jadi haganupan Pandita Inang Bipo na hadiri jon pakon keluarga hulobe manasyam ase ipadas panitia surduk-surduk dayok binatur hubani nasyam ambangan nasyam ipangindo hanami hubani haganupan Pandita pakon penginjil pakon keluarga ase hulobe nasyam.
lagu Simalungun yang sangat merdu dibawakan oleh Eda Intan Saragi, Sihol Sukses. Tol Saragi si Marpataon. Boru banyak doma halani. Bilang si Matuani. Berusung bayak. Dadang ko sa darion boru banyak. So na payah pa si Demar Balo. Sarani pas lagi manganay, homa. Jadi Horas! Sahalinari, agi mangan na siyam, gendo pala mambarlosi ko. Horas! Iya malah suhur, terima kasih bani na siyam tumpuan sumbayak sejabodetabek na doma mengikut sertahon au Intan Boru Saragi untuk memeriahkan acara nasiam bani sadarion sembari mangan siang nasiam tene sesuai nokan pakon tuga-tuga humbani gawe nami MC ta dan luar biasa pakon boto nami Sihol Sukses dogan lagu pembukaan hudo dingkon hubani nasiam maganupan. Sihol do nami nau sukses songon halak payakai marmobil mewah jana langongka mar mabahu sabah ati gandoina uhur humega ase ulang lalapa sono hari wangi longawina mengidahi halakna merbaju jenges jana PNS harjani mencolok pulpen hujai hujon marmobil na keren ahani pe langdong nahurang langsung na bahatan utang nahahugahet langdong si kolaku on mahape panusalan kuina abit mahuboge hontodamu langpala namin sonon goluku gati tumang doa utarilu ibain golu lalap masombu surah-surah ditanduyhu masih malapet terjaloang ayang godong madamu tahu malas mauhur ay lobor kita golapot ijado hambulan ulang paturut lam aulalap marangan Sihol do nami nau sukses songon halak payakai bermobil mewah jana langongka mar mabahu sabah ati gandoina uhur humega ase ulang lalapau sono iya malah suruh nasiam gogoh-gogoh nasiam mangan ase dong holi pergogoh malor tertene luar biasa sumbayak anggodong ijon perdesa bane selamat berjumpa bani nasiam au persau nahahubahet langdong si kolaku on mahape panosalan kuina ambit mahuboge hon podamu langpala namin sonon goluku gati tumang doa utarilu ibain golu lalap masombu
Bermobil mewah jana langongga Marmama usaba ati gandoina Uhur humega ase ulang lalapang sono Si Holga nami nau sukses Songon holang bayangai Bermobil mewah jana Usaba ati gandoina Uhur humega ase ulang lalapang sonon Ati gandoina Uhur humega Nah hasil sukses itu na siya maganupan Halani uboto anggunay John doma sukses haganupan auman do tonggohon na siyam ase lambin sukses ase ulang lalapang ganupan sono iya dia di ba terima kasih terima na siya maganupan lau suruh martobak sing boy mangan pe ganupan Malasur. Lagi? Adong request na siyam? Sorot ni Ranggiting, sonari maay. Oh, holido ni Bapak Sumbayak. Nahang ko kolaborasi lah lobe pakon na si boto-boto nami, boy do. Asisongon na beri hotik. Hala ni mangan peho mana siyam. Idilo nami. Abang boto nami darapati trio maka sumanihan nami John tokin nari John pita sampai malam dogen di wacaraon lang sore dasa Iya, halani hanami pedo manukah siol pajupah siol kolaborasi pakon boto-boto namin naganteng haganu panon na cukup luar biasa di Jabodetabek homa. So. Oke. Asesongan na meriah ge. Ketua. Lagu ahang jaban. Iben hita malobe isapa hita lobe si dia dengan lagu horas-horas. Boy. Horas tane. Berarti horas semalungun mana? Ketua umum di suku ida. Lagu ahang ketua. Horas semalungun ay malobe tane. Horas semalungun pa. Lang manortor mahuli ay pa? Lang manortor mahuli ay? Iya, ang godong na si Hol gerak-gerak di tempat boy. Iya, ase songon na agak kot sa kotik. Oh pa, oh ba pa, oh. John hampa, John. Iya. Makela, iya makela. Boy makela. Boy do siapon kan makela halani mangan penasiam dong pepanorang. Habis na. Iya, setelah yang satu ini kami nyanyikan pengen margaha. Betul. Sianturi. Sayon dihedok kami teh, Bapak. Makela, abang buru. Yo! Yeah! Misir margalani hunsi malungun lopu sauda subangun purba marubun loku huncayu sindaraya lopu sutabah tonang manle
lego tuh tata isi banda. Siap tahu sini purba Lopu suraya Kasutiga runggu sandolo Silima kuta Hunjayu haranggaul Lopu sutiga ras Hansi damani mulaku siatar Kanan balas Horas makela Horas samporu Horas talo Si malungun iri Horas madula Horas santuram Horas gawe Horas foto Dona hitam juga Niat kerja bertahan Malas tumbang maulur Esek mega Riak hitam mendori Boring isi malumur Riak hitam menortor Dua hamba Lopu suraya Masuk tiga runggu sandolo Silima kota Hujai marangkaon Lalu tiga ras Hasia manik pulaku siata Nadong siap tangan manusia siap Horas pakela Horas Horas tano Si maluku Horas matula Horas Horas gawe Horas foto Kita jumpa Tiap baca berlahan Malas tumbang mauhur Beseng telia Tiap kita menuding Boning isi malumur Tiap kita menonton Buah hormat Dona hitam menuding Boning isi malumur Tiap kita menonton